Igrat ćemo igru koja se zove Ne zaboravi stihove. Dobro. Pustit ćemo pjesmu i onda će ono u jednom trenutku stati, ti ćeš trebati nastaviti. Ok, ako ja zeznem, ja se unaprijed ispričavam, ja nisam spavala 11 mjeseci. Dobro, ali isto moraju ljudi shvatiti, teže je uvijek kad pjesma ide, lako ti se nadoveže. Misliš da je znaš, da, ja to znam. A kad stane, onda odjednom svi krenu na. To znam zato što sam imala naučiti, ne znam, 60 pisama u mjesec dana od magazina, što sam, ja to sve znam, a ne. Onda skužiš da ne znaš ni 2 zrna grožđa, ni ljube se dobro, da ništa to ne znam. Dobro, ovdje ti još može pomoći da ako baš ne znaš stih, možeš izmisliti nešto svoje. Da, svoju neku novu interpretaciju dati. Elena, pripremi se. Elena će šaptat. Može prva pjesma? Ajoj, nisi smijat. Mogu refren ove, aj mene. Šta najgore, ja volim ovu pjesmu. Ne pijem, ne pušim, ne psujem, jedini porok si mi ti. Da, to je to, pa evo ga. A Elena je bila javila kao mama, znaš. To znam, zato što refren mi je top. Dobro je. Idemo na iduću. Ajde. Pusti telefon, piši tu po srcu mome, sa tvojih usana i otrov mi je lijek. I ove noći neka bude sve po tvome, ko da nije bilo od uvijek. Pusti telefon, piši tu po mojoj ruci. Da, blizu. Čekaj. Dobro, pusti telefon, ali u principu sviđa mi se. Piši tu po mojoj ruci. Da. Sviđa mi se i to. Ali kaže ono... Slikaj tu po mojoj duši je idući. Ups. A zato što, jel ona ima u spotu nešto da je... Ne mogu, sad ni ja sjetim. Ne znam, dobro. Sad ću ja ispati. Eto, je tako? Evo ga. Jel može, Elena, prošlo? Prihvatit ćemo ovo. Naš stručni žiri je odlučio da može. Treća pjesma. Ja sam žena, a ne broj, a ti si ona što je nekad bio moj. Evo ga, pa vidiš da znaš, Dobro, dao si mi ono. Još pratiš magazin aktivno? Pa, meni su one sve drage kolegice i stvarno ono kad se vidimo, super se zabavimo i sve. Mislim, ja sam u tom poslu, pogotovo u tom žanru. Tako da, i htio i ne htio, pratiš, a s obzirom da su mi one drage, ja njih pratim. Sad smo se uvjerili da zapravo i pratiš, tako da dobro odrađeno. Da, super. super. Pa 3 nisi fulala ništa, sjedi 5, da. Mislim da ću mi dati nešto teže.